last year na metin kwanta kesi ena me rent so na me say na me bepe baby e ben me ti me chini ya anti e na me wa me friend bi na ba na me friend me so sika me pedan you know so e fi akra dan ni bi o ha say ena e wi na tom na me bai ti mba ya mbe hwe ma me tu fira na me koi na na ere na wo nti ana me fe no ma okunu ni be ma me so de be ma me ti Sunday you know December nim ena me call ewia Sunday ti me call na me ko hwe na papa no bisa me say me pe na me say ai me pe ti na 2000 na ekita me no ya say na 1 year 100 cedis sorry mine ti be 100 cedis mine ti be 100 cedis in the 2 years 24 na me see you ti ma me so yeah is Canada me ho me na me say ena ma me fra me to ase 2000 am the man and I back 4 million enti me de ye see ye di bronya ni wie ye aye buy January afa de ye na minya na me da stone kwa na minya na 4 million na akọ na minya 4 million no ti na be am tene to me rent so na ma me ntwi ne ma magum e de ya 4 million dem be so ti me ba na light ni ho no light ni dem na light ni be me nkwa me dem na light ni ho and am say light ni ho dia me twa ma na da ya light na ma me ti me ka say me kopi obi am so da bi omo awo electrician aha obey man kasama ti me dem ne me ma me ye aduane obreman ti ba ne sa no light no ti me nko enti epuyi mu na onya light na me this kind man in December no this kind man in December epuru mu no ye light na me light ne ba na epuyi mi ti ho ti o de me light ne ba na me coffee ti fi o de anopa bia me so la ho ma che 5 na ma babele ma ba ye medwuma ma me nka bi nche ase me yiya epuyi na me ni nwa ba bi wa brema na me smefli me coffee o light be ne maada enti me sra o bla na me fele no ya wotie ni nti fiewra no aha nti mesra ya busa no obisa no na me de ba kase a me si bi adwuma na me ye nya kase sika entwa ma asem ni na me kasa ankasa na o sesa na fi omu yusura me so me de me nim se me ye mi tanko no me so mi tanko na me kasa na o si okay wati ti ma me wa yi epu May na light be ba na ma me 3 million wonko a me yusu fan na fridge TV asena bo na mbis man kasa ene o mama da ni pasa na mu TV o ase ye 6 was a 5 na sa mita na wo no ni pasa na mu yusu ye hand dan mo yesen me madam fono ni nwamo me ye miensa na on quiet 3 million ma no mama madam fono 32 million omo nso be ba no 32 million sika 32 million anene ma 32 cities ana 32 million light bay my light bay tina light bay no me so la me ba ho mache no tina ya kasa wo fie ono ma me dwonya me ka say na me nim say madam for ne de papa ne ko control na me nim bia na me boa me kwa madam 32 million ne ho no no madam for ne de papa ne ko rent control say on ti ase nti wo mechiri ama na je ba yi papers na ko yi say ECG okọ mo so mo say mo ka ne de aba na busu me be 60 million 20 million na me see osika ade fie wo muje fu fridge wo fu fridge ni wo minim entia na papa na ode ne call en tia na asa ma papa no bu ofu se wo na ade wadi wadamfo na chi ne na ko se efie hafo ka ho bi ena ode na ko rent control ma me da me ka bi nse ya last ba ya no asa ma me 3 million 6 cedis na me eno so light bill me light bill na 6 million 6 cedis na me say na wa also so am penny power we a we this scam ma me when some behind and na me balance the credit say na me ba with 3 million e dey asoso I made a 6 million pa de minya me de minya FM e na o de call na say so obi antu me nka say me too anya light ka de me nim say unya 1 million ya obeti so unya 2 million obeti so wa fu ani antu sa o e na man na o say obi antu obi antu madam for no call the lies don me call control ba na jo na no mutu mi so na mo mutu ntam bet now na me sinti mo ko ese mo na me de me ba ye o ese mo ja ka we agu musu me ko ese me nyata no so the nonce the nyashi we de me wa around enti ma me de me nim de see ye me de me pedan me la me say na me nya bi nko ti afi na makonya da wa franch enti na me ba na Mr. Da
me kona na yire no na plapla ni mo toilet ni so ma me nkoso me nkasai if you run so man go toilet me ko toilet mana me we say hey if na eko ma me hu so wa ni so biem ise ba choyo asa na me sade me nso be see them na me ko dan how much na ba bre mai na me wo de toilet ni ko dai na me de ko dai gina so home people anim mu pensuo mle me be gina ho dan kai adi asem kule onyina wa ni we se mi no mo tie no ni kwanza ko mo mani to bibi ba mu nua mu ma nyina apa ba na ma me to kru mu nyina mo yi bi di free onchi o ya na mo ntebone na wati mi aka cha pisa misika no mo ba ma me 4 million na me ka cha na botre or die in court Nancy ena wo se ukoka che ni se wutu no ena so sika se ne wono nti anope meba na me ye na se wo de won ka se wutu ono no se tu na wo se mintu anope meba na me kona na ere na na papa na me chia na me se ma ba cho ukunu ni wo no se ade na me se nka me ka cha ni se edan no manya bi na wo si yo me call me na mba bre man be ye madwuma ti me wona ni nwa na bibia na odi asoma na no waba me ma me abigina ye na ma me asema na wo kan sa na o fem me ma ba na me se ma fisha say ne bla say score de be ma ye 4 million na busumi we no kwa light benin sama to beti a usika no beti ebeka 2 million na me say me ma bet na dem yimbe cha me sika dize mama metinem minya balance 3 million na me dia beso so balance kwa ka 1 million ya minchia ye enti minya nya 1 year epua na minya light enti ultimi be ma me light base 15 million say asati si usika na frema me sika no aka na ukotine mu no discan koto ase December eti otin bi ko kra na yemfa ne say kanya uniema udi kogu mu a e kana nka unko badu uniema kogu mu no light no no so light ni ma wo epu na me eti ansana erukura no kan nyamra eyesa wo ma me light ansana mabadani wo ma me light ba me de nyama begumuti april na light ni ba mu no na akoi tika December yi na abenya 1 year no na chesen ke ma ne se wetwa scan 20 wetwa mu 12 million na me bo next year na kamenya 1 year na chesen ke wetwa na kwanya 12 what 12 million free eno sis kansa no de be ma 2 million month we so a osabeti eflim na wa mami 2 million and me 2 million the 2 million high and me nyini me di tu abi jemu frefie wura ne maye na sem we de me nyini na Ghana so emra ya adwuma eja soloma he wa madam na what say yakuba dawo maboko me ya adwuma SOMPA TV so ye fra me wo hini ababa wa bi di na sem aba wo se ye fra ne ma abna wo ha wo dan na wo se emi se usi wontu akwa pedan edan na obetina mu nso nkedi bro nya wi a ene obenya afe wono so ma wofie mienu wase usi ska ode be ma na 2 million na menti ase na wada wuro maka uchire mu kakra kire ya ode ma 2 million wase usi 2 million ade be ma no mama oboa enti papa mpacho ahe na ode be ma no mpacho ya that over 15 November 2022 mpacho wa ba fi order be 15th November 2022 15th November 2022 Krana 15th November 2022 enti wanya say ene ya 2010 ya such as wanya 1 year kra o dabi enti yemfa ne so wanya 1 year enti si wanya 1 year kra say 12 million na ahye agu ti so ka so be ma ne 2 million dia na menti ase ono ni bi man 2 million da beka da no ba na beka man 2 million eti say na what ne dia say ne wo mu adawroma we ba cha o wa ke ha na maka on land make 8.7 light pay pacha bosomes dodo say and 8.7 no March April May June July now be fio bosomi be mu o so ba April na so say free March no sa no say ono zo ba April ane onye da do kontompofuo onye mi pa mi o kan so o wiase oba dan mu oba ha dan eja solo Bane. What's what is scanning brew December? Na light in the danum. Oh, no, send them in December. Na light in the danum. It will man light April. A man not March.
na man omla wo this kabla December no now man light March no eno esese onu na tua ho ka ya we tell no kata can you be can better we have for 100 o say me pa cha oja so lo wo fie wo de atoso mo mfra no ya be ko ho sesi a ni nkire mu no 8 point ahia he sisi so eti na wo ji 8 point ahia he wo ba ye no me pa cha wo fie da bi ni fie mo adwuma m tambe na abedru fie nke pese e ba ho no de mo be se me mo ba mo na fie mo fie anumere 7 na wadwuma mu no wo fa he me mo bo me pa cha fa ki e ba dwuma mu wati me fie bo na pa cha ene ye ba e ba ye fra no am direction why we have the tomba bo B5 opposite ya the tomba bo e wo hi opposite B5 we have the B5 B5 me pa cha ye ba o sesi adawroma na ya be chire na bibia woki ba cha mate ma bra kwantum ni yanyi adwuma yo me pa cha 3 million no de ma me no eno ye se e ba me call ye no also say my epo na me call no and e ba ye no ka bom 3 million ti tai en next month or sama me 3 million na ye 6 million tata no trade you say mepo na me call na next obi be no enti obi be na recover no omo be na wo ya no ti na sa dan no na light yes now her problem so madam fun no call real control so madam fun no and finish so a just me so me ho ya na hi enti untimi mfa no ma pe do kono me me ma ti pe 7 to 8 na me coffee wa chawra hosem okoso wa bre enkradokun wa bre ti ene wanko me wo no na ni nwan ba na me ba ko awra hosem no ba tani nwan say 4 million be ka me show 2 million man o mo ba na madam fun ko be jana me ka say o mo say me no ma fere nwan say mi je ko ma ku tana ne ka mo di matam sa ano ne 3 days say say ko mo ya ka me ne nwa ba ko madam na me so ni na dan ba kwa ya ai me ba bi me ne to say de ya ne o ma me mo sit here kan kwa sase ma kire mu na pa Joshua be hwegu de do ye wan ma bra kwa ma tenancy agreement wa ma pipa bia enti ko yenim tam e better fie ho dem ba na me de man ni je na me sa me ne ma be ku mu no light ni o na me so epo ya mo ma me light no na me ko no ana me ko na awurade nyankopon papa no ne masan na tifie ho bi ka mo ho ono na yire na ne man kwa na wo kola na yesen enti on twa be omo so wo mo dan ampanyufo mienu omo wo mo dan to omo so tia be ni bi o si ye like ye mita ko no mo so mita enti ono mu nyina obi wo no correction ko yenka je to adawroma ye fese aye kwa ho edi as obetimi connect ni de ono ni be ni wo ye de to no obi de fridge akase na way light back o si mo di akore ko na chese wo kra de wo nya wadwe sen ka betu a me ni ska me kwa na yo bla me plan stand me nya sa ona si o tu eto ye be do ska ma obetu ska no enti ka ya asi ma na no tete so o si tu ma me ko toilet tu me ni kra ka fi se huna kwa na bla ma sa na bo 8 o kwa na mo bo akuti asa mo nkabi mo ye ni mo no na mo kan sembasa adai yes sir wo kokora na yem na wo yem je se wo